Namuhla sila eGundvini sivakashele inkampani Lomveshe Enterprise. Inkampani lelima banana le endzaweni lenguSwazi National Land, 44 hectares of banana plantation. Inkampani lecalwe eDakamuti, kwanyalo Dakamuti leting 39 webantfu. Asisilandzele ke babukeli sitova ukuthi Lomveshe ulima kanjani kulendzawo lakiyo. Siyabonga. Babe Kamet, siyabonga babe kusemukela siba ka Agribusiness Media kaLomveshe la kulinywa khona bo banana lesibonako nje lokuningi but iningi tilimo lesive ukuthi vele tikhona la ekhaya. Ngacala ngaloko nje ukuthi sibonge lokho nje ukuthi semukele ukuthi into okucela ngaLomveshe because yambona Lomveshe inkampani lenkulu, inkampani lesebentela endzaweni lesemakhaya, Swazi National Land. Sifuna kuva nje le story ukuthi naqala kanjani empeleni. Baba. Mhlambe ungaqala ngaloko nje usichazele ukuthi vele naqala kanjani ngiqale nini. Okay, siyabonga mngadi ne team yakho. Shothi Lomveshe njengoba sobutile nje Lomveshe ula endzaweni yaseGundvini ulesibovu lokushuthi Sigodi lo lesibovu umphakathi iGundvini mthongwane ninkundla lokusho ukuthi ke Lomveshe qala kwakhe nje la kule banana production uqale 2017. Okay. Athuthukiswa ke ngidawuthi ngihulumende ngoba isweight inkampani yahulumende. Okay. Lokusho ukuthi ke angithi nje weqala chief wasinika lo mhlaba lokuthi sihlangane silime sitokhona ukudiphilisa siphindze futhi siphilise nelive lonke liphile ngaloku kuthuthukisa ngekulima. Lomveshe ke wakhiwe abantu labang 39 members labadakamuti bahlangana nje kona kutse lapho aqhamuka khona waqala wazama nakuba cooperative. Okay. Kodwa kwagcina sekubonakala ukuthi mhlawumbe nase kufunakala imali kuba nema limits latsite kwanze ukuthi kusasitakalanga kahle lokusho ukuthi ke kwaya ke wagcina asabona ukuthi asekakhule abe inkampani. Wakhula ke waba registered ngalokho semthethweni nje waba ngilomveshe Enterprises. Okay. Lo 39 members kwagcina ke vele ke sekubonakala ke silimo lesingakhona ukuthi mhlawumbe Lomveshe anga silima kwabonakala ngekusitana nato inhlangano tahulumende bo isweight wangena ku banana production kwaba ngibanana na dragon fruit sinaye. Okay. Bekunemaphopho ke noko sagugile ke wona ke sesibuke nje ukuthi vele sesitawu diversify singene kuleli tinye tilimo. Meanwhile sisabuka lokuthi vele lo banana siyachubeka yini nekuthi simkhicide.
lokusho ukuthi ke kwanyalo nje sise core business yethu ngilo banana lesi sakubukile kwanyalo ngathi ngiloko nje 39 members lokhona cishe ke silusito silitholile ke ngekusitana nalaba bolekisa ngetimali basitile nabo kuze lo msebenzi ube la kwanyalo. Asesibuyele emuva nje sitobuka lokuthi kwaqala kanjani ngoba kulendzaba ukuthi lana ngiSwazi National Land kusho ukuthi ingakanani lendzawo mhlambe sicale lapho. Okay, indzawo lekhona ithi 44 amahectare. Okay, sebenzela ku 44 nako ke ukuthi indzawo levele lehleliwe ukuthi into lomsebenzi kusho ukuthi indlungulo yanibambisa lapho ukuthi kube nendzawo le allocatewako nje ukuthi itawenda lomsebenzi ibe nganga 44 hectares. Shothi niyaninike lapha endlunkulu noma nisitwa iweight noma kwendeka kanjani lo ngoba la think ngaba sifundo kuleminye imiphakathi ukuthi na indlela yokusebenza nanentakhamuti. Okay, endlunkulu siyaya kodwa bevele labadzala bobabe ngisho njalo bebavele banako lokuhlangana lokusho ukuthi ke ngekubanjiswa sikhulu nazo sibona lokuthi yathi labantu bafisile khona labakufisile sikhulu ke sabona lokuthi hayi yathi ikhona lendzawo lehleli nje lengababambisa ngayo ukuthi bakhone ukutiphilisa kwabonakala ukuthi vele akwakhiwe lenhlangano asibe inhlangano sibe munye kwavela ukuthi cha nayi indzawo yabonakala indzawo nalokunotha kwalomhlaba ngoba kwabe sesekuba nalabatawuqwaninga Okay, lo mhlaba wabonakala ukuthi lo mhlaba lo urich dilimo noma ngisiphi isilimo cishe siyavuma ngavuma la wagcina kubonakala ukuthi hayi asingene banana sitawubuya la kutheni ukuthi namkhesa kanjani banana phela sibutele ukuthi le invitation yokuthi ningabuya sicale lo msebenzi longaka invitation le ndawo ukuthi leyaniketwa tonke takhamiti tasegundvini kuthiwa nanifuna kuba part of lokho joinani na indlela yokujoyina kwendeka kanjani. Okay, njengoba ngishito ukuthi besinabo babele ba lantuthukweni lebe banako bahle bahlangana yebo yeah naloku sikhutsata nje mina nje bengiselibhungwanyana okay kodwa vele sibukile kubo lo siyathi kuyaphilwa la kuze singene kwaba nalokuthi ke vele basigqugqudele lokuthi hey asihlanganeni asihlanganeni siyolima nayi indzawo cha ke wonke umuntu ngiyakhumbula nje ukuthi inombolo bethi ningakhulu nasaqala nibangaki nje nawusakhumbula hey ngisho kubona into besifika yeah kwaya ngetistage ngema stages kwekuthi batsina labanye ya labanye bakhathala labanye kwathi nje sekuya ngakhona benela kuvale le mali ukuthi uzofuna bakhiphe kiki ya ungenwa ngemali yeah
hayi base bayahlehla osiyami baqhubeka bantu labadzala solo bakhuthata kwagcina vele sekudlanzana bangasabonakali labanye emva waloko kwaphuma ilisti leseyisho ukuthi hey sheshisani ningene kwagcina kungene lo 39 ngikhumbula kahle kuleyo list leyo kwathiwa uma ngabe sowusele vele sowusele shifa ngazashaya istembu la ngaphasi la sekude utaphinza angene sekuvalekile la ngena ngeja uthi nase kuvala lapha bese ningu 44 bese ngi 44 okay yes bese sing 44 lapho wakhanzakala ke ukuthi ke nawo lokugcinwa endleleni labanye sebayadzinwa ngoba labanye bangena ngokuthi bajaye ukuthi kutawudliwa nyalo ya business ke ya kanzi lapha kuphathelene ukuthi kubolekwe imali ukuthi lo msebenzi uqhubeke base babuka ke labanye ukuthi hayi ngeke ngimele mina lento le gcina ke vele sekuya inombolo tehla tehla kuze sibe kulo 39 lokhona bokufakwa malini bokucolwa malini nje lungene usinto ba member noma le mali beyifakwa ukuthi unamalini noma nje beyimali elingene wonke umuntu ya kwakuyimali elingene wonke umuntu okay shothi nje ngalezo sikhatsi ngathi noma beyiningini kodwa nje kwathiwa 50 rand imali yokujoyina okay kwase kuba ke kona bekuba khona athi madlana lo khanze sithi yavela kuthiwa hey emalunga yathi lapha kufanele kugijinywe kuwe kuphi niyakhipha yebo bese siyakhipha kwase ke sekuba na 200 ma shares okay ukuthi once off ayikuthi mhlambe ngi200 ngeminyaka no once off okay bayakhipha ke sawakhipha ke kwanguloyo nje une certificate sakhe sokuthi shareholder okay ngalo 200 rand ngalo 200 rand Mosilana sekwakhiwe inkampani lenkulu nje ukubuka mina lesesigabeni lengathi sakha imali ekuphathekayo kusho konke ke nje kwaqala ukuthi takhamuthi libambisane register nga 50 rand dikhiphe imali yokuthenga ama shares nga 200 so nazo story lesisiva okay sawukhuluma ukuthi sesikuphi nyalo okay so senicalile lo msebenzi nikhetha banana njoba ufuna kufaka na indzaba yabo isweight noma iweight ukuthi banibambisa kanjani lokuthi nalesilimo lenisikhethile mhlambe ngisitwa ngibo namkhetha kanjani banana benibukene okay silimo sisikhetha ngokuthi sicale siyafundziseka lokuthi sinelendzawo lesikuyo lesilimo lesi singasifanela okay futhi ngaleso sikhathi bekusete lokuthi baningi lalabalima banana by nje bo 2017 ngiyacabanga sibe ukuthi inkampani betingu 4 yeah last pofane nje bekunenkampani letingu 4 nakhona betingu 3 ngoba lelinye ingene emva kwethu so ke kwabonakala lokuthi banana lelive ungaliphilisa ngoba bekunanathi inkampani letinzala lesitatiwo dabo banana ngala bothamboti noma bese bekungithambothi kungonini ngala yeah ngonini leto yeah buwakala ukuthi banana cishe vele live ungaliphilisa
phindze nangale eSouth Africa uyathengiseka nangakhona. Kusho ukuthi kulo banana njengoba sesilima kulama hectare langaka uthengiswa kuphi locally noma ni market den ubobani? Banana uyathengiseka banana as long as nje angile quality leta ukhona ukuthi ijabulise umthengi. Lokusho ukuthi ke nje even ku exporter siya exporter nasibona lokuthi vele le demand isho lokho isho njalo. Nalokuthi banana la kuma vendors bayamcupha labanye kuya ngekuthi nje bafuna lokunganani. Cishe bonambodi bayathatha nabo basithathela nalabanye bayeda nje bamfuna. Tinengi leti market. Okay. Nasingabekisa nge-output ukuthi ngikhicita kangakanani kules space lenaso nje mhlawumbe singabekisa ngenyanga noma ngeminyaka. Okay, ngoba kubanana ithi lendo nakaneseke kahle lo banana per hectare kufanele ukuthi akunike 30 to 40 tons. Okay. Lokusho ukuthi ke nawe songabona ukuthi kulo 44 nika lokunganani nawe unese kahle nangabe futhi kungakaveli inkinga ngoba nato inkinga tiyavela. Leti tawenda ukuthi lesilimo sikhinya beteke mhlawumbe ungasarichi le nawuzana lo itsingako lama volumes lo lafanele. Tehlakalo nje kwendeka ukhanzisa nje ngesikhashana esifishane sekufika isihlakalo sekuphelile ngabanana. Uba makushaya yini le Okay. Lokwenyoka noma yini lokubomba kufike kulalisa yonke into. Kuyadependa kodwa vele kona ngiko nje lokudlalela kakhulu ubanana. Kuba ngabo hailstorm kube ngemakhala lokuqala nje kumakhada sine selivalweni la banana. Ngakhomba nje lamanye amacembe lasasho konyalo ukuthi sashawa makhada. Okay. So ke nase nje kunemakhada lawa la severe vele banana uyagodobala uyashinja uba yellow sekulimala kwakhe njalo. Ulime. Inkinga leti bakhona nato leto banana. Technically nje ulinywa kanjani banana? Uqala ngesithombo bese umnakekela kanjani sasa akunikete inzuzo. Yini nje umuntu lofuna imvelo afuna inake nangabe ukuthi ufuna ngena kubanana. Umuntu nakafuna ngena kubanana lengubonile mina ngoba phela vele ufunza uze ufu. Laba technical nje bayasho ukuthi ufuna nje kusukela uqala ku land prep umhlaba wakho ube lo testiwe phindze futhi ube ukhanze ukuthi kwa Rebecca lo mhlaba uRebhiwe. Kusho ukuthi letimbanze talo banana tokhona ukuthi tihambe tiyela lati tawujabula khona. Ufake bomquba bakho. Hayi manyolo sengisho umquba nje umquba lo tinkomo. Bese ke uyaqala ke uyahlanyela ugubhe ngoba uyagojelwa. Ugubhe isigodi ufake leso sithombo sakho then siyakhula nasikhula nasithi
sikule height lethi 1.8 soqabangela umntukulu umntwana waso ukuthi zotawuvela naye uyadivelela okay so uyaqala ke unaka lo make ngona buka nemntwana lo landzelayo usiphela make nakathi uya kucwele bambana nje la ngikhane ngibona la kucwele bantwana nebantwana kuba namake nembala njalo okay nemntwana okay kugcine sekanjalo now esigodzeni sinye ezokukhula kugcina kunembana ebatukulu kunjalo okay wakhipha nje naso ukhiphe lo mtali so uyabuya ulandzela so qhubeka unesa lo mntwana khulu umntwana nayo yadala uyamlandzela umntukulu ukusho ukuthi ke banana kuba into le kanjalo kukhula lo mkhicito nje khula lo mkhicito okay so ukuthi nakulomnyaka lotako utawuvuna nalo landzelayo utawuvuna kutala abanye bantwana kanjalo kuphela uyanaka ke ngoba kukhipha into letiningi bathi ngemasakhasi la funa kuphazamisa le production yeah lokusho ukuthi ke uyakhetha lapho lokuthi ngoba lamacembe ungathi wena ngibhanana lamanye akatali funa bese uyathi usulana isakha le funa uselect ke kulawo ubona ngalamadlebe awo silona ke ayakusilo lotalako okay angakhula nje ukhandithi akalethi lutho khona na ukunakekela lesikubonako lokusimisa kwentiwa nini kona okay naloku pruna konke nje usichazele le process le lokusimisa ukusimisa naso ubona lokuthi wonyalo sekuyikhiphile imbali sekuyikhiphile imbali lo mthetho wako usho njalo kodwa ngalothi phela banana ukhanze ukuthi hey uyagijimisana yeah le misebenzi yakhe eminingi le labor yakhona yabita yeah lokunye ukhanze sosemva kancane ngemsebenzi yena ubita ukuthi nangabe asafaka imbali ubuyise let godwo dosimisa bathi ngema props yebo yeah uyamproper kuze uthi noma ngabe sekujikita umoya tsite atokhona banana kubinza ngoba uzilimo lesithambile ngale ndalo yakhe nje kulula lokuthi bese soyawa yeah indzaba yemandi kunisela kwentiwa njani lapho indzaba yemandi ke vele banana uzilimo lesiwatsandzako lamandi lesiphila ngawo okay angisho njalo lesiphila ngawo kufuna ukuthi njalo nje lenqubo yakhe ithi njalo nje evikini ufuna ubuyele kube kathathu elviki usilimo vele lesiphila ngemandi sitawufika kule infrastructure yethu lana ngibona ngathi safaka i-drip safaka akusi-drip i-microjet lele sebenta ngesihlahla yeah okay hayi sebenta shanje indzawo lenganga 3 meters kuyale okay iphinde futhi idle 2 lokuya le okay so ithela yonke leyo ndzawo le ithela yonke leyo ndzawo okay yahlangabetana kanjalo okay no sitawubuya ngoba ngiyabona ukuthi kunamaphambo lanza eManti elisuthu kunemaphambo lanza yala suse eManti elisuthu okay awaletha la emasimini sine nje asiniseli ngelidamu yes sinisela ngekumunya Emanti qhamuka Mfuleni okay kunisela ngiyakubona ne propping ngiyakubona kusele indzaba
yabo manyolo bomakhabeni kwentiwa njani khona ngala kulelo hlangothi? Cha kubomanyolo nakhona banana uyabadzinga bomanyolo ukuze atokukhiphe la quality. Uyabadzinga bomanyolo ikakhulu nje manyolo lotawenda kutsi lamaqembe akhone kutsi atale into lephilako. Yeah. Umanyolo nje tsinela okay sike sanjinja kona kuma granules sabuya kunang ulo emanti Le liquid. yebo sabuya kulo liquid kodwa ke vele ngoba phela na ubuke nalathi malini lokuthi ngifaka kuphi Lama granules labo 23222 okay noma ngilenye inhlobo. KCL banana ufuna KCL phinze kubeke sengile LAN. Okay. Kusho ukuthi ke lapho ke uthakile ke lapho ke banana. Okay. Hayi sesifunzile sesingalima emva kwendlu nje nasi sizame uthole lawo magamba wendele umndeni wakho. Kepha ke I think nje ngoba sitokhuluma ngalomveshe lana ngoba silethwe ngiso le story salomveshe lokuthi njenge inkampani lecalwe Takamudi as a group sibuyele la ukuthi ke ma shareholders ang 39 kusebenza wona la noma nabe senivumelana ukuthi nisebenza kanjani? Okay kuleyo ndzaba le ma shareholders akhona akhona kwabukeka lokho ukuthi mhlawumbe angisuthi ngingumlungu phinze kube ngiyimi la Shall for sure. yebo sengishaya for sure yes kona vele kwaba khona lobo bugudlugudlu ukuthi hey no phela asingene 7 njengoba nje kuhlanyelene kwahlanyela wona lama shareholders. Yeah. Futhi ke nemali babesenga finance. Yes. Athi ngenele ama shareholders ahlanyela nje kushuka la kophuma phasi le bekuhlanyela wona. Ngaleso sikhathi ke bekusafunwa naleti imali ke. Yeah. Ukuthi basisite labo labantu asisita ngemali. Kwathi ke kubeni kutholakale imali kwase kuyabonakala ukuthi hayi cha aqashwe waphela nathi ngeke nje sithi singathi start bambela yonke le nto le ikhona le inkulu lenzawo. yeah kwase kuyaqashwa ke qashwa abantu nje lo sikhuluma kusebenza bantu takamiti kodwa ke akusho ukuthi sakhamiti kuphela lo lothola umsebenzi nakawati umsebenzi uyangena uyasebenza Qasho. Sicashe ngakho nje nyalo bantu. Okay labakhona nyalo ba around 25. Okay. Labavukela la onke malanga. Vela la onke malanga. Okay. Ma shareholders akaqashwa wona. Nangabe nje ngishareholder nami sengiyithi umsebenzi ngivumelekile ukuthi nga-apply. Unga-apply baba khona nje lokhanza sinabe emandla usenawo nalokuthi mhlawumbe lo msebenzi kodwa athathwe njengesisebenzi. Athathwe njengesisebenzi angabe ngomlungu. Hayi. Ngiyayibona usibese utabese bamba likhalo lapha ukuthi phela namaja inkampani yami le kunjalo. Kulama member la ngi39 mhlambe nawe sibekisela nje ukuthi sitoba nesithombe ikakhulu lokuthi
bomake bangakhi noma libandla le-youth ingakhi mhlawumbe isithombe lesifana lezo. Okay, lokukhona ngoba vele njengoba ubonile nje lapha la kupakishwa khona kwele bomake. Yeah. Ngicabanga ukuthi bala kubo 8 bomake. Nalabasha bakhona khona lapha. Ikhona i-youth. Bomake nje bakhona bomake bemakhaya. Okay. Bakhona. Nabobhuti bakhona. Laba nje basebasha. Yeah. Bakhona nabobabe bakhona. Cishe siyabalance. Balance. Okay. Asasiye kulolu sito ke lenalithola ngoba niyaqala niyahlanyela bayanisita ke ukuthi ngcine nithole i-financing. Nithola kubani inisita kuphi ngemalini? Okay. Lusito njengoba ngishito. Bese na i-weight. Yes. I-weight yeah. Ngikubambisana naye siyalithola lusito. Ngathi nje lokwaqala kwendeka basibola boleka imali i-weight ukuthi sive siphila ngalesikhathi sahlanyelwa njengathengwa bomanyolo basho ukuthi siyaniboleka. Okay. Naze nathola imali emabhange bese nayibuyisa. Okay. Buyisa. All right. Cha basita ngaleyo ndlela waqhubeka umsebenzi bekunanaba ke i-Taiwan Technical Mission. Bona nje basiboleka etithombo ekuthenga letithombo. Okay. Cabanga ukuthi 1 million letithombo nje 600. Okay. Okay. 1.6 million. Loan. Bebasibolekile basishothi nje ezilon. Okay. Sho njalo ukuthi ugadwe lokuthi stouts nasi financial bank. Bese ke bayithola. Okay. Okay. So niqala na e-weight na Taiwan Technical Mission nayo yangena yanibambisa kepha nje niphokophelela ukuthi nibe ibhizinisi letatimela litholele imali tayo emabhange. Okay. Vele bese ibhizinisi ngalokho. Okay. Cha basibambisa vele sahlanyela sacetha. Kwathi ke 2018 sagcina sitholile ke imali ke basinika imali sithola kubani lapho i-NIDC. Ngilenye inhlangano inkampani yahulumende. Yes. Kodwa lesebenza ngetimali. Yes. Le finance nje ma projects. Siyabona. Sinika ke imali lenganga 3.9 million. Okay. Isidaphi ke yona ibhadala tikweleta okwasengivile senithathe tikweleta ta e-weight nithathe tikweleta ta Taiwan. So naye banika le mali nibuyele emuva nobhadala tikweleta. Kunjalo. Okay. Kunjalo leyo mali nje yasisita vele ekuthanini sakhona phela kubhadala ugcibela ngale lapho bese sithethe ngakhona. Yeah. Sababhadala bonke lesibakweletako then ke saqhubeka ke sayihlanyela ke sesicala ukuthenga bomanyolo nabo bonke. Okay. Yeah. But angithi lana nje irrigation infrastructure sayibona. Yeah. Fencing sayibona. So tonke leti mali betibolekwa bethi sita lapho. Na mhlambe bethi sita kuphi nje. Okay. Ngawuthi kwaba ngile grants kahle le ya finance ku infrastructure. All right. Kusuka nje irrigation system, fencing, konke la ngekhathi nje. Land preparation,
cishe sengikubalile nje yeah kwaseke sekuthiwa ke diboneleni ke ukuthi nihlanyela njani. igrant isuka kubani? Igrant isuka ehlotsheni ndawuthi nje uhulumende. Okay. Yebo, wathi thina sitawu ngena kulo 30%, 70% ubuya ngale kuhulumende. Oh. Okay. Yeah. Bengakwadi ke lokho. Shothi nje inkampani lomveshe 30% shareholding wahulumende. Uqhamuka kithi 30%. Lokusho ukuthi nje le mali sine le loan Yes. ngawuthi 30%. Ikulo 30% ngoba sikweleti sethu leso kufanele sibhadalwe ngithi. Okay. Uhulumende usinika infrastructure. Okay. Ngilo 70%. Sinika injini wasinika yonke leyo misebenzi leyo. Ngilo 70 lo uyigrant. Okay. Yeah. Kwanyalo asesikhulume nje sikhuluma ibusiness vele ukuthi emalunga asaqalileni ukuthola ema dividends inkampani seyayenda ini profit. Okay, kwanyalo lokho ngeke ngikufihle ukuthi kwanyalo emalunga asengaka tholi nje ama profits. Kodwa ke bekufanele ukuthi ngabe sayathola. Njengoba bengeke ngasho ngathi banana uyathandwa dinkinga kanti futhi nakathi uyaphumelela. Ngosiyami. Washaya dehlakalo taze talandzelana tabathi nzathu. Kwasibuyisela emva ke lokho. Ngoba nje ihlahla njengoba utibona tingaka nakutawusa kusasa tonke lehlahla leli libheke endasi Uqalele phasi. sekubita sikuqalele phasi kwa chopha kwajujwa kwagadwa nathi letincane nathi Letsamila. yebo ngoba tona lo moya utsathanga. So ke kwayibuyisela ke emva ke lenkampani. Okay. Shothi nje kwaba hailstorm. Kuhamba nje kanye Umobu lomnyaka. Moya sangqotho 2020. Okay. 2020. Yeah. Okay. Hayi sayibona ivuka. Kwaneswa hlahla kwaneswa leli likhulako. Okay, sabona ukuthi cha kuyabuya esimeni. Hayi. Okay, besinayo insurance. Kodwa ke babuya benda emana usana abo lapha babuka umonakalo ama assessments abo. Wagcina kubonakala ukuthi insurance ayikukhavi lokhu sehlakalo sendalo. Alikhavani. Nathi ke wasimangalisa ngoba uyabona letinto letibhalwe phasi sometimes lokunye ubokunaka nakulokubhalwe amagama lamancane lapha phasi kanzi ngilalapho ungafa khona. Yeah, yo. Ngasi. So ke ngilapho sathola sifundo khona hawu lokho abakhavarishi nakuthiwa lokhu kusehlakalo sendalo. Angcono kube mhlambe
umlilo noma kunjani yabo sathola sifundo Cha nami ngithola sifundo nje vele ukuthi funa sisho sifuna sifunze le small print njengoba usho kunjalo baba Gameza so kuloko ke njengoba usho sinivelele dehlakalo ku affecte le progression le ngabe mhlambe ngamalunga ngabe asazuza nyalo in terms of ama profits vele yalimala lapho nje ngoba ngemahlandla njengoba ngisho kwaba ngamahlandla lamathathu umnyaka wesisho nje 2022 kwaphinze kwabuya kwabuya sekubuya ke bona bekude lesangqodo yeah kwabuya nje sekutohlipita nje wahlipita kwaphinze kwacalwa phasi kwagawulwa hlahla tajutshwa okay uyabona ukuthi kwentekani lapho na finance phela uyayifuna imali yakhe konke kuyabhadalwa nabogezi bayabhadalwa yeah lokusho ukuthi vele sesikhinyabetekile umbeka umgodi lo landzela kumnyaka kwaba ngamakhada njengoba ngisho kwaba ngamakhada nje hey sabona banana ntshintsha kwaba yellow yonke lensimi no cabanga lapho is 2023 yeah no nilikhuni lokuthi nje soloni babelele ngiyacabanga lokuthi vele ibhizinisi idzinge lokho lokuthi ungapheli amandla uchubeke uphokophele empilo endzabeni te malon lesinato saboleka iNIDC boshido ukuthi le mali yabhadala lekhebese bese divulekile kepha ke kuna naye pack house nayo mhlambe nato ngileti imali betibuya ka-NIDC letakale the pack house nema office no the part of the grant okay konke kulakhathi grant lokho okay so simephi ke nyalo ngemalon sekhashana ngakanani ucetha kubhadala uma sesabhadala okay sisabhadala okay sabhadala tophela nini stothola ama dividends noma okay mhlambe nje nangachaza lokunye la kuhamba sahlala phasi nabo laba le basiboleka le mali sahlala phasi kwabukuswana ukuthi hey ngoba vele nawo kuyabonakala lokuthi kusibuyisele emva lokwalete ihlakalo wathi finance yathi nami sengiyafisa lozungazi ukuthi ngaba khona sengibuke lothi kwentekani ngoba nami phela ngifakile imali ngifuna kuyibona imali vele ita ngendlela lefanele okay ke hayi sathi kudinkinga buya sibonisana weta finance wafika wathi cha nami asengene khona la kini sesipartnerishe okay egraneni le business okay ngicela ukuthi nami ngibe shareholder yeah njengani ngibe shareholder yebo mina ngeke ngifanane nani phela ngoba lo mhlaba wena futhi nje nisenzaweni ya chief yeah kodwa nami ngifise lokuthi ngibe part of lo msebenzi sesibone sikanye kanye yeah ayike vele sagcina ke
sidaka thumelwano ENITC lo. yes Okay. ENITC cha savumelana ke kunginyalo nje naye ukhona Okay. sibambisene Sendrana naye nya. rana naye Okay. kodwa lokwendeka wathi cha asenginama sengifake lokunqane asengifake lokunqane sesitokhona kuvusa kahle sibone ukuthi nasi kuvusa lo msebenzi Kuzokuyi reinvestment. yebo Okay. Ngetulu kwalo 3.9 million. tulo walo 3.9 Okay. Hayi. Savumelana kwaba njalo ke sinaye enyalo Okay. umsebenzi siqhuba naye Kuyathembisa singazi indzaba yehlakalo ngede sayadi kepha nje kubukeka ngathi liphupho lelithembisayo. hayi kakhulu sonke nje sibuke lo hayi swisile ukuthi hayi qhubeke kahle. Okay. So ngaphandle kwaleli hlakalo baba Gamethe yini nje lenye longayibala ukuthi ike yanhlupha nje eze ma challenges ezinisacala ngoba asikakhulumi la ukuthi nje uba nimalunga lamanengi kusebenza bokunjani kepha nje songabala nje konke lokhu bedingcinamba nisasebenza ningilomveshe. Okay loku be ingcinamba nje lenye lengayibala kuthi lela sidonsa khona lamandi njengokubona ukukhashanyana udakwa lamandi la kufuna amandla lamaningi agesi Yeah. lokunye lokungumthelela ekuthini kusidulele Ama cost. ama costs abasetulu nalokubamba vele kuyasicharge kakhulu lokho size nje sathi hey asathi singasidakala kanjani simane sithole masola la ngamanelekelele logesi ngoba phela vele akasebenzi yedwa Yeah. akasebenzi odwa kufuna sibe na gesi ukuthi mhlambe letindleko Dohlisa letindleko. Okay. ya kuyingcinamba ke lenkulu kanzi futhi lokunye lo kwaba khona lo kwakheka kwale pump station kodwa ngabe ngisathini ngwavele into le Yakheka kabi. yakheka kabi Okay. lamandi njengoba nyalo kusebusika lamandi ayabaleka ashiye the pump station Oh. ashiye le sump futhi lapha lasimunya khona baleka ele manje kubita ukuthi njalo kutholakele boma excavator Ngeta letindleko. ngeta kuletindleko sivale ngemasaka sivale sizama ukuchanela lamandi ukuthi abuye la futhi ke ngilokunye nje lokudinginga ke vele nawo lokho lokusihluphile angete ngakubala lokunye ngoba kulokushoko lokunye lokudinginga ngoba vele tahlala khona dinginga ngete ngathi tsini ngeke nje ngoba le masela ngoba vele Ayo. nawo Yaphila nawo atawuphila ngani? uthi uyagibela ebhasini uzothwele ibanana lo banana aka epic house hawu siyadibana nje station Ngosiyami. dinginga lezi Siphila ngato leto. Bathi lokubambisana kukhona kula malunga. kubambisana kulamalunga kukhona ngoba kude la kude dinginga khona wena mkati kude la kude dinginga Yawo kude kamera.
ya ngigcine lapho kuhle la kuthi ngiyapha kuyasetshenzwa ngiyahlala khona uye uthi wena useyibambile hayi siyasebenza kukhona baze badlala labantu laba badlala hey uthi uyathambe hey manje siyoshesa nini uyabona lezo nto lethu asakhona ukuthenga liswidi lapha esitolo hey udlala imali yethu yebo bangakubona ebhasini bangakubona ngathi namhla ugqoke elibhulu elingathi njani kule mali yethu yebo siyabunjalo ukhanza usitende kepha nje siphila nato futhi khona umngele as long as wena wathi lo sisenda ivision nayo yeah sona cha siyabonga ngosiyami Gamethe mhlambe sesiphetha nje so seluleka ngamagama okugcina nje si farming community ukuthi nje kalomveshe nithi nina seluleka nithini nje kuyabantu labafuna mhlambe ukulingisa nini ngathini nje kulabayo hayi mina lengakusho cishele nje ngoba nami sengikhulakhulile lokunye sengibonile ngilo uthi okay lwati umsebenzi uthi na wenda into uyende futhi ungathi sengiyadi ufune ukuqhubeka wathi ufunze into utawukhona ke lapho ke kuba successful etintweni utijwayete lokuthi ufunze ufunze njengoba kufunza kuphela ukhona nje labetako lo banana lona bangamshintsha bamkhulumise akhulumele enye indlela so ke kumqoko kwaloko nalokuthi vele siluthekele lo lwadi kulabaye labadiko mbaba amen kutsata nje nami ke kusigaba lokuthi ngoba lokunye ke kulalabasha labasha babunga ukuthi kulima noma nje farming ungazi ukuthi akusiyo impilo kanzi impilo yokuqala ila kuletinto ezilinywayo lokusho ukuthi abasukuthathela phasi nje ukhanze ukuthi umuntu ubuka ukuthi hayi ngcola ngcola hey ngasebenza njani ngcola ngcola ngidlala ngemhlabathi kanzi impilo ila lamhlabathini la mhlabathini siyabakhutsata abantu labasha ungabi nje sibathi ugcwala etaladini babuke kufuna lokwa nalokwa ngathi nje ngiloko mina siyabonga Gamethe lo wena shaman wa ujabo shaman bashinja bashinja shaman no okay Lomveshe Enterprise baba Gamethe siyabonga isikhathi sakho babe sesizivile story salomveshe sihle kakhulu nivelelwe tehlakalo kule journey nisecalile kusebenta kepha ke naqhubeka solo liphupho ukuthi ngifuna kushintsha impilo tenu impilo te community siyabonga kakhulu lo lenkwendawo stawuthi kumlaleli wa agribusiness Asilimeni Maswati siyabonga ukuthi nibe naso ehlelweni sifunze lokuningi namuhla siyethemba nani kukhona likubonile kule nkulumo lesicocako nabalo bakalomveshe nisijoyine ehlelweni lelandzelako siyabonga